Lofo au, ofaka kau kau atuki atekoe. Tokunya misi, neta ipalata isinokoe. Ahaki hau, dako etesi imunyom nabe. Siapa Allah mau ini baik kita. Kalau ada ini, aku mana tu kita koemoa. Apa Allah, aku ini tonu koekiau. Kalau koe, kau kepe kita fakir babau. Koe ofani, ide uluva, tu yamau. Siete lofo, o manatu, iho inisi. Henda aku, tohitoni, yoku asamai. Uote ilo, asiete, pehalaki. Apalagi ini, dia kita si imasai. Io fama, Deu porque esta talite. Si soal, cadeu si ifefe. Colmo wini, kuoi, mai amate. Porque o fa ngamo he ai tal kota pu ta be fa wa ba mi hen ka ata mo e fa ngamali ko ni ke o atu ai ta POLOKALAMA ko ia FATUFONUA fo o ke weekend ko hen foki pe mo PAULA PIVENI PIUKALA ke ma fa hoko te ta POLOKALAMA ko ia I he weekend pe ko tata le re ki mo tol ko ta pe kainga ko mo lava mai ki loton ke ta kau fata I he no kamata ko ia POLOKALAMA ko he weekend hoko atu e ta POLOKALAMA ko ia FATUFONUA fo o ngai ko mo iloi ko si kamata foke to ngā we whalearea pe I lo tonga koni taimi ko learea whalearea ko I whalai te ko taimi pe ia e whainga maari e ke whahoko atua e tau POLOKALAMA e ata e whafofunga ke whahoko atua e tau POLOKALAMA ko ia FATUFONUA fo o whatanga pe ku ongo le rea tika tiki mo toki apina mo toki share atu pe e tau POLOKALAMA fia foke tata le rei e whafofunga PAULA PIVENI PIUKALA I he laine ke ma POLOKALAMA he ahoni piveni whewheha ke pa ku whewheha ka tongana ki he ahofo o koeni o ki unmute maho telefoni malo soloi malo e mafa mari koia nata programa moi fok da ui fisiau weni weekend koia tongan koia fo fa ya ko teknologia ngai a hodu ko ye to ya I nga fa nga tanga fa sio ka la fi koia koia mai no fo nei fai tu puri mai ke to fa va fa le ya na mawa he pure lulu koia to asi na me ale lei
whakatupu a manaki le rei ki au he anga tau hala whanonga whapolitare. Koe. Nā ku mahana he aho pēu nā rea I ke se api hei. Pau whanonga le ti o mai nea whio. Ku whia apito he mahino. He koe talu whoke ne tō wholofola ana he wafe wataha. Koe wafe watolua. He rai tō taha ke reacte ai whare ia. Koe iwi lau koe nau ignore, koe nau tai mausia. Teke tō taha ke reacte whare ia. Koe mea ku whawhiwhia ai ka au solo. Ko incidenti, ko incidenti, a hono o mai ai raki ai temi o pule lulu. Koe tālanga ai report ai atita. Koe hala whanonga whakatemo ka alati, whakatari ui. Kai ke whewheka atita. Lai ka kai. Aia koe atita e makatu ungai ai pule lere whanua pe pule koe whanua. Koe ne vai atita. E vai ai pe ai pule lere ia, vai ai pe te mokalati. Vai kato ai pe mo mea o hinga ki ai tau kawe a mamani. Ange koe UNTP, koe komni ueri, nao maa whenga ki a koe wharearea. Koe foi se sin ke he ua. Hau ngahi institution mei mamani lah. Ke tala noai, ke whai ai induction, ke a koe wharearea whanuani. Ke he ngahi principolo, whakatemo ka alati, whakakut kanganensi. Ke au nā ku māwhana, nā ku whatero I mata he mahino ka te au ngau e wharearea. Kai au amanaki au, nā ku kore pe au ia ki he sea. Koe uhi, koe kuongoi o ku ngari ware whare. Koe ka ku ai au ia, ke lolotonga pe, ai te kei ke ripoti mai pe nai hae mea nai hoko ke tau whakapaanga koe. Umau tānoa mau toko hap toi paanga fuau ke toi awega nau tō. Koe ai koe fui mea nau kuongoi. Ka kono whakaanga koe whare coincidental. Koe hu mai koe ripoti atika. Neongo nai lahe longo ai tai whi maari e minista maa paanga maa lolo pe koe pese te wau noa te kine o mai. Pese te pe wanoa. Ka kia au ia koe miscommunication pe. E koe whai kai mention koe sio ke whamatala koe nea mai he lai he atika. Ne o mai ia e ne whakamore e ne office. Tanga ia o mai e ne whakamore e ne office. Whatatau ke patseti nai allocate ki ai. Pane hanga rewa ia o samauri I mai pe. Ai ngahi mea na neongo I o kukai te whakawhie maari e me ngahi potu ngawe e pure anga. Samauri pe ia. Ko haa te ka whawhonga e ka kai. Koe ripoti au toton ke o mai. Koe ripoti koe. Ai o kai ki whet. Kai hanga koe he nau. Whetō ke he aki koe ia. O taaki mai koula lelei. Ki he hala whanonga koe ka hau. Fie au. Tangutu au ia. I wharearea mea koe a mari pe. Kau kai tukuanga ke nau ti pe. He koe me ai au. Uhinga mai kai ne a fio. Koe whatongia o e whareni. Ke nau sivi e ngā au e pure anga o e ahau. Sona nea au peo ne eke ai report a kau minister. Sio ne whareana te heni. Toko lahi ia ki mou tolu. O ku mou campaigni aki a e whai totono. Ka ko whe. So, ko ngake ku hango relate koe mea. Ka ko whe ai report whakatau ai kau minister. Ai ko tengo koe ai pane whakamama whai ka nā whukau e whiwhia so. Ai o koe report nai lahe u report ia nai te pire he aha o pule lulu. Ka koe report pe tah nai tari fu report pe ai atita. Ai konga ua toi konga ua. Pono sai he koe usio hanga he foi report ai atita. O ne highlight mai o mea ke mausiofi I ngahi report koe ngahi ministry.
nei lahi longoa ki mua he fometi ripoti, fotunga ripoti. Penai tari he wharearea ke fotua select committee, ke nawanga o tisaiti mai fometi. Ako sei foko koe ke au pe fa ko tu tu ke ka wa ko mi ko ako au pe fa ko tu tu. Ko sei foko koe ke fometi ai ripoti koe atita ki au ko fo o toton ke fa fiofi ke. Ngahi Ripoti, ai moi me tahana asa ke pule lolo o mai koe u a afa wharearea koe ai ngahi wahenga, Koe. Kane ki kamata ke hange o ai peia hange peia haki mea si. Ka ko sia ke loloto koe mahu inga ke whafoki ke komika kato. Ke tala noa ke maulawa sio le ke palpare ma whikuki mai whonua. E whonga whawahenga. Palo pare malaheu te ke naulawa hanga whatonga. Ka ko whiwhia beau ko hono puke katoa uri poti o tuhi. Ke tala ngai, ai ko anga mahenia na fa mai be pa tali be fa area pa aloi be ka na fehu I fo he ko I report ya tonga ta valu tala no ma tonga ta valu na issue fo lu fu ta no to va ta fa ta no mai be communication ni pal pare ko ne o issue sia pa ma inga le ke o mai wai me ta ta very common fe ma o ya ka kai na wa hena wai na me o na me fo national ko je la we va he whafonga whawaenga solo, Ko taimi le wai ma oi ke o mai ki whare alea ke to o mai ko ngahi priority areas. He kono mau hange ko ulau. Ko eket pe alu ki whe. Pe ku aha whainga whunga ngā au e kune hanga whakapapau. O engage ngahi whe mau ko ni I whotutu ai pole hanga ka mai minister panga. Ka ia whainga mea. Ka ia mea pehe. Ai ko me konga ia mea na sio. Mahu inga koe ka awa tala no ai mea taha kio koe kei pe oku kei uhinga lere a afwa whare area. E o ko seifo koe ka parnang seifo social media ngahi a ahi me te sio he wholau koe alu toko alu ni kau no pere alu me kau whahofonga alu me kau ngā ua koe ku whakakau kau o peheni. O ku tipuri kei te rewa e whaunsi ni, a he kohonga unga ko se hanga he whare hare aia o wahei ai office tangata candidate ko dope. Regardless pe uke minister pika. O mai ho pacheti a goia ke fotua ka office. Sai, ka ngata fotua e office, e o mai mo pacheti a ke kumea ki te kaunga ua. Foi ni mamano aia, ke te kumea ke kaunga ua. O mai rewa ai mo na whatano o mai rewa ai ngai polisi ki ngofua ke whanga we ha family. Sai. Toi o mai mo fo ini mamana ko kumea ke te mea lere. Whakaukawangi kai e solo. Iai ho office, iai ho mea lere, iai ho kaunga au. Hai uhinga rewa te a ahi whawhare area. Lolo tonga ko ia ko ho o kaunga au e ko punau a ahi ka o whema o mai ha apilau toki. Ka te whanongai hange ko mea ko ngau. Ko ne ahi mai ko ne o mai pe ha PTA he nau whema o ale ko ngau o ahi kai. Exercise, execute. Solo vai palpore mo ko ne whema o pe ha mea me ale ko ngau e kai. Ko whema o ke he vai, whema o ke pamu vai, whema o ke machine generator. Ko nau attend pe kai execute solo vai palpore mo ko. I hau ia. Okay. Toi make sense a kau ke toi ia foi tai mea kau wau mo vai area ke nau toi wahe ko o ke o wahe ka pau nau fe mau ke nau ilo ai fe mau viviri o ke we kau ngau ko nau fatongia ko nau wa be mo community ai kau ngau nau fatongia ke nau te ngai mea fe mau fa pa office ai o ke si o ku ka kono mahuinga ko no o mai uri poti o tala no ai he te ne o hake u moni mea ko ia ke ha hono mahuinga ke a ko ai a hon ke whakalere ia ia popo
He ka pai ke tau ai no ha me ke tau siwi ke tau a. Ha me ka tau whai hari liu ka bau, we have not learned anything. Ai koe mahu i ai a sol ba ko fia pia. Nei ai ahi mai ai standing committee me e whare area New Zealand. Ui ngai kai ke lava whare area me afi. Pea na ku kai ke kau ahe standing committee ko koe. Ai ni tonga ni ka na ku alu pe o tamu pe o se peke. Ke usi o ange peke anga. Ai anga ngā ue whawa hapu e anga. Iau nei na kuongo koe ahi me koe neongo koe standing committee. Ka una o mai mo issue for national. Na to ton bige ue fuka kato whare are aki ai. Koe issue na race koe standing committee me asili me nusi la. Koe issue ke te oatu e te personal opinion. Koe issue ke oatu e tau national positions. Aia ki au vai au pito ka kai ke ka konga pea e tawa ko ai so na ko ngai issue na race mai ka wai climate change ka wai ai pori foi akau ki au ko issue na to don ke race me national positions ai hafainga fakau kau amnesty ke kau na fo vai I nusila ke pehe ke katau aya katau ngau ea as a partner rather than the divisions of sovereignty. E koe whakau kau hoki koe nau mai koe o illegal fishing. Me nau hanga whatonga ai koe nau wau sia pea nau tolwha foi tui. Nau kei tānoa pe nau toria he surveillance koe ngahi waka ke nau takai he potu tahi o reo. Kolo na whaamo ke participate he nau discussion ni. O no hinga he ko sia atu is a national issue. Ka nau kai ke mea he ne kai ke kau he committee. Ka koe mea ingoe nau noko kau ki ai. Mahal peo whatou so no loa pe. Mo ilo foi mama ni solo. Ostakai ka me satellite technology. Ka ia me I he foi mlalo mama ni puri. Puri. Ko nau ke respect be nau tole ngai sovereignty mo ngai whakatangata ngai lao. Ka te utaratu ka koe. Ilo ka pau o ke ilo I ngai fishing boat o mau pe te itai ko ia. Somewhere. Somewhere out there o small pe. Magoto. What if I mon go? Na ia e piskoa na toho I so. Na e piskoa na toho so. Na ke mau e ka polisi e. Kana e puke tamago ia. Na mau e tamago ia. Me foi ata satellite na to go mai mi Amerika. Ko uhi ko si e ka ke tau lava fo tu. Ha fainga mea. Ko nga taanga e tau wa usia. Limitations of our experience. E wanga ko kulau pehen. Hei kai pe ke aha tahai ai kotu. Pe ko rei mantua te ke folau ki muli. E aha ke hapong pe dreams fie kai ha foi McDonald. Foi McDonald. Ua kai ka foi McDonald. Hei ke kai ha foi McDonald. Ayo ke anga fanga limitation go. O whanonga ke na hanga tālanga ai illegal fishing when unreporting when unregulated I ho tau potu tahi. E nau kei taha no mai nau tōru ia I teknolosia oi senturi taha iwa. Senturi wa taha o kehe teknolosia o ton kehe whakakau. Hange ko no ai wan ke solo wa pare mai. Ai ko o hake ai mo tau trade export o e whakakau pe ko fisia mo fisia mo alu kiri pe nau talo ba alu ai hoka pe mo nau foi ni mo tu kau hange nau pe o wa hafa hinga pai e sia o kai ke fu high extended te ai aki atonga
Koi. Tala noa, ai ko alu dewa tala noa fokia nei waka ko matua mo ha ko tai mo nei waka nusila na mai. Ai fokia ki te ko alu foke ai vesi fai marketing ba mo provider mo ko service provider. Ai ko nei yo ko mahu inga ke fai tala noa ke ai e anga fe e tauhanga o facilitate e fo extended whaka teknikare ke taulawa miti ke taulawa o hange ko o whanua anga whewhe he koe kai kehe mau i mea koe ana kai au whatoka ngai o kui aha whahinga data e ho whahinga evidence e makatai discussion he koe mea na hanga ko na kuanga ko na o ia ke he taimi ka ke lava nei mantu na fe taimi he taimi lockdown ni nei ka ke lava a milenio o uta ka koe foi package ko ia na motivate ka kai ke to mileni ke uta ki nusi a ko taimi uta feila na to he quarantine feila he quarantine penai whaka tau mama mileni no iku ke wa tau tangai fa tangai ba panga ngo ful tangai meren iku fa fa ke fa paka ka ko fe ko nei o fe hu ko nei mahino ko ai wa uhinga kai ke malava ke mite foi stated fa quarantine ko ya so fa no mai solo ke mari me ko ni ke tau ko mau ke tau ko fa mata na ma o a ko ya o ku kamata pe teu e foi meleni he taimi to ka ko taimi to o fe ma o ya ko elia ko teu i ke to e meleni ko to e ofi ha fu a kawai o ku nehanga o ku laka ki ai fruit flies e ko mango malo mo mori ai fe ma o ma vahe ai u a kawe ka wilo le ka to pe da do ko ta u atu ta to ria o Pere atu. Malo e mango. Somehow, ko tō mere ni, mo ne tupe mere ni, mo ne whakafua koe mere ni, ka wai ua kau ko ya. He pe pliti pe koe ha. No foi he kiri. Ai o kune hangare, ka ke sioke, ko whehui le wā kuia, he ne os ko ya. Ha uinga naka ke awe foi knowledge ko ya. Ke kau wha. Hena, like ko mahu inga fuga ni solo tala no ai uisi upe ni mantu na uski lave ta POLOKALAMA ai ngai pot ngau to ton ke nau match pot ngau ko ngowe pot ngau to tai pot ngau to risimi to ton ke nau match o anta economic development mo trades la no we he tala no ai pe trades kamata be me foi tena ya kau ke kere to ai fai to ngau aki alu ke ke anga no pe kingi ke market ke consumer o kuti tenen ka to me a stente ti mo quality me he consumer ai ko pau ke ai fe mai no aki ko ya ko fe ma wa consumer ya transfer mai lewa fe ma ko ya kamata mai me kau me fitu kamata ai so ke ta pe mere ni ko stente meren ke hubi nusi la koe. Ka ko hono ma o stente koe, ko ngahi requirement ni ke kamata mi hono to. Sio, to ko mai na tolo sivi he quarantine, kai ke aware ka to ya, ke fa mama o afu mango pe afu mo pe. Ai ko no foi fruit flies. Na mala o fanau o ma o ya he meren. Sio, talo tau fe talo tato mo fai ngata ia ko ia mei anefe. E be solo ai. Ke. O hunga pe fata no fala ya ko solo sio ko ke kamata ke ki fare area mo ne ngau e fare area. Ka mo sio ko ke ngai direction to ton ke tau alwa. O fana ngo ya ngai na tari fe hu yaki. Tu pe
hata habe he ki komiko ni o mai pe ene opinion pe a ka ki out that is no way near national positions pa ko no pa ke tu ya o ene opinion ni best represent a nation best aya ko si ore ko ngai mata vai vai ya ka fa fia pe ka o solo ko alu be ngau e fare area ko wa ko pe me ala ko ngau pe mo Wala ya pito ko ko nga foge na o fai ga fia na sta pu ni foge fare area ko mana du be foge da POLOKALAMA ki mu ana ki tala mai ke me veo ke fia he ko se fare area ke innocent o unetari pe ia o unetari pe ia a hamea ne ngo tapuni ka te kore pe kita ke foga ko nga at uhinga le rei o ku lava vese ai a fo tau tau bane furi he tu ni o foga tau ke uhinga le rei e mi ago atu ki ai o hange go ni ku hoko ka ko tau sio foge e piveni na ko me na to fola ke tu i a ripoti pe o se foge ba la hinga we me ha nga me na uhinga folau mo nga me behe tapuni le vai ka te le vai ke hoko ma le patseti ai na e mei te to fola pe tu pe mai ko fe ripoti he te ai gon ke tapuni ka fa va ko nga fo he ku hange e puna whakalaka be ka ko nga ko e kore kona ke whai ko ni ku moulava o foki rewa o tala noa e ripoti asia ke mga himea ko ni pe ko ti mahalo o tau amana le rei pe e nga unwe e whare area ke hatu e tu unga to e le rei yang i he taimi ko ku mou nofo e ka whafofo nga o wakai i ai komite mo taimi pa mo wakai i ai nga e whare area hange ko issue ko ni taha ku ke race ko ni ahi whakawhare area o ku ia e ne uhinga le rei he te sio atu he taini mi nai whai whoke ahi e taimi ko e biwen na te ke kia ha office whare area ia ka whakafofonga na whao pena toru ia whare area pena e tau whi whare area ka whekau mo whoki ki homo wahenga whoke ni hiki motu au ki motu mo ke ai o wakai ai whia mao homo wahenga ka kuhange ko whakamantala ko ahoni ku kehere vai gue nau kau ngau e gue hoto office atu mo nau me alere ke nau o fai a ke ngahi fie ma o e wahenga o hange ko murini ke ngahi feitu ko gue alo e kau whawhare area ke waringa ton ka ku nau nofo i o kalanini ko te fie ma o beha mea o te alo pe ke office tala ke te fie ma o hangarewa he office ta mai ia e foki mai e whafofonga he ose buike ua pe te mau whahoka ngau re ma te tainimi ki ai ai te hau rewa ki te tukua te whia mau ai toki wā ia kau en secretary mo kau ngai office ke whakahoko ki he whafunga whare area whe taimi ke nau tala no ai ki he launga poko ha kore tokoni te whia mau ka koutu o guai e veri te whakau kau ko ia o ku hange ku whakalaka e tainime ka whakafunga ka ke duplicate pe whatongi ai ai guai mo ki whai taimi eva ia guai ke tā whare area ka mo o ki eva ki motu mo maha wahe ai ia o mahina pe ka o ko yo tu ka ki me ko ya mahi ni pe ya sol me pe na ko anga o mo i tai mo na o mai u e nga report ka a ahi go ko fehu ko pe ko anga fe re engage nga fie ma o ko i report ki he pat set ai pure anga anga fe pe ko fe fonga nga o kunehanga o whakapapau he nau whakakau pe he ni awe whakakau e osiko koe pasiko ripoti awere mai wai ki komiti ia a whare area o nauhanga wha maha popo mai she mau o mai he ripoti ke whotu ke awe ke ngahi government priority areas whakakau e waha mea pe he whakakau e tala mai o koe tautari koe ni ripoti o koe rewa e komiti pe ko kau ngā oe wai department whahinga mea pe he ke re-engage mai ai koroa le rei o sen mai ripoti e fotu tu nga o e pure anga pe mo na patse he ko po hien solo ko u ripoti ko ni na o mai ai u issue o fe paki fe kuki pe mo kakai whakahanga ton kai ke kai falu kai ko foi fiuri pe ko foi e kai ke tu ea ko foi mea mo sai ki aureva anga fe rewa e tau hanga fatu ha solo wa anga o mea una
ai ka pa ko speli po tia ba pas mi valere tu ku he kai ke to ya hoko atu ai e ko me na o ke e ko me ko ne ma ko ka te au ke foki mai li po ti ki he ke komi kakato ke lava tiskasi ai na mata vai vai ko u be ke aku ai ka kai ke te tu aki pe be hanga ko na o hofi a ti ta ya office a ti ta se ne ale he ka fa fo fo ma na ke pe he ho la mari ke au na o ko hanga we foi li wei e uhinga na kai ke fai hala ko ia intentionally ko anga mahini bena o soko bego no ai kai ke hanga tu ki ko ke fai hala ko nga ko kai ke meet nga requirement ko foto ko no nga he na o no molo mai ya so ai ke au ne ke whakau pe sa witch hunting ko whakau tuangi ke tala noa ke as a learning space he ka pahe ke ta wako we cannot accept change ka pa ke ta learn me ta wahi mistakes ai ko mahui ngai ko ka au ai me ta na fa vivia so ko so ko anga mai ni ko kia ki ho ta ho fulu ke ta ha break ana ke awa break mau ki le me ko me ko ta be ho fulu to tu ta ha ta be wa to tu ko fa ta to tu ko ono so ke kamata ki nga fa to ka nga yes o kai ke make sense ke nau ke tau tu fra fo la la mai mo lau mari Mo tau break, mai tau kai ke ki au ya fra fo fa be mahuinga ko tataki he uhinga le so hange ko ta fa da no ko great minds discuss ideas so kai ke o kamata ke hiki ai whakaukau ko ke nau te sio na tō ke he sino sio na tō whakaukau the ideas of presented about merit pe o gaha no merit o alu toka ngaki ai o te na ohofe na tole ai sino ai message au na to message ai ko sio ke kamata ke tau unu me small mind ke great mind vivente eu ki ape mai mo me fale are ko tu mahalo ku fa fia pito a report ai fa matala ko ni ku ke fai tu nga ko ni ku mo ai pe ku fia ka kai ku mo foki ki fale are o tala no en a report ki mo ge mo wa ki he tau patseti ko nga ko seo ko loto ke ta alu ki he report foki asika ka ko loto ki minite ni ma ke ki fehu et mo me afika ki mo konstituto ne an ko patoa ko ki foi me o loto ke fehu ai mahino ke deu na fanonga POLOKALAMA a se a ko ni poate na ne vamos se tita na ne pe te isa ko tamu a ko ia ai konstituto ne ai a ko visone ko konstituto ne ko hafa unga fra politikare ke ne pato loa ke monu ia ai fonua mahino opito ia ka au en farea ko prosperous tonga but mai le mo missing statement ko liliu fra politikare ke frate mukalat kakato hono filia ka taki fare area pe ko ilo pe ko konstituto ne ko still far away e pau ke ave ke kakai pe mo ai me pe foi ko ngani o ki fi ko ki ai ba ku ai ni ku fai fakatala no mo na tolu na eke mai ai ko nga ko ni ka ko lot pe ke ta to POLOKALAMA tawa i he ume a ko ni ha foi POLOKALAMA ke he pe ke foi ko ngani o lot o ke eke atu na te hui ke fi fakau ko ni ka ku fe re vai anga hi po turiki ana ngawe ake a crispo hiva an ko e pulele accountability ko transparency ko rule of law ko va tatau ve fe na atu tamai petari ko te sana ni pe ogu kai ko hame ai ak fie ma ke tohi i he lao po ka konstitutone ai u me ako ya ko ke kau ia he i he konstitutone ko u me ako fa na tula pe na i ai pe na tolu i halao o kulerei po konstitutone o kulerei
ka kwa ume ai ke ma ke tohi iha konstituto ni ko ngai ku lot ke ko ha ho wakai ki ai pe ku ke kau he komiti pe ku kai ka ku ha ho wakai ke ta fa ki ko ia nga fo ta fa polokalama dai mla ko palo palema konstituto ne ko ni ta fenga ke faka le le ke te mahino ange ko ne kai ke fa tohi ke mahino ai ume ko fai ka ko ni ta mai he foi me ko ni ko ume ani ko ka kai to la he ku nau mate mo nau teke visone e patoa, ko nau sa ia he mea ko tari iui ko ataki tua ko he pure ai lao. Ngai foi te mia ko ia nau. Nau he ia taimi ko mo nau ifo ia he whanong kia, nau kei mate pe na doke ngai foi te mi ko ia. Kakapau koe ke tauhi ia he konistutone o ai ke whahe patoa. Pe ku e fe kakai ko o ku nau ofa he ngai foi lea ko ni. Io, mahalo wa whehara ki whakarea pe ia pe wa. Ka koe ke u tui au ia o koe intensini, koe ai pe ko tu pe mana ka kui ai pe. O ko kau pe au he komiti ko ia e so. Koe me pe na whakao ko ka nau toru ke nau hua mai nau tō nau ta whaaki. O au ko focus he foi talbe ko focus he patseti. Bago me ko ni ko to whaanga o le au kia solo. Hu me ko i whare area. Koe whing koe kaupou koe nau loto. Na nau os. Ange nau whakau kau celebration o mea nau push all them back. Push them all back. Kai tuange mahu taimi ke focus ke patseti. Ko uhinga pehe na e lavea lahi o loto mo ko ata mai he fo i hiki fitungi au miliona. Ka ko ngau e ko o le ra te ahoni ke patseti. Ko ngau e pe ke mahino iange ai mea ko toa pe whikawa mo no fatu mea ke patseti. Ko no hinga pe he kia au ko uraksi te puia hono malake kakai he patseti. Uraksi te puia. Toki kehe mai e nau whaitutuni hala. Nau nai whakapoto tai tāu e nau whakapatomia. Toki kehe mai. Ai ko me ho mau i ngai atita. Ka koe konistu to ne fokia solo. It's a living document. So ia hono ngahi stage ai ko na whatonga i hupe au ia o lahe whankitai whi maari e kau pou he fo i interview o ia ka ki au it's a premature assessment. Te koe te ke hoko e konistu to no ia o puna koha ki i pepe kua kakato. Mana tu e fo i transition ni me he fo i eki fo i eki hoko fo i uno fe pa grow me ai ke katapila ke i pepe. Ai au kei whanonga mai e konistu to ne ia e osi hono fofo ai. Ko osi whakatau kawa te kau popo ia ke nau ioga ki pepe. Te au ita mai na to, ko wheki pepe, o to ko au kei whanonga te konistu to ne. Katapila. Evil, no evil. E ki awe na kone kau e whakau a ku koe oskoi patseti. Ai rewa sia konistu tone. Kua pau e solo kua pau e tres he konistu tone ai mea o i he loto mo e atamai kakai. Koe kia taha ia e tupu refonua ha uia tara mai. E kakai whetukutuku maha mō loto mo atamai ke mea te kakatu. Mai no apito. He manaturi he pātoa. Koe mawhai o ki he kakai. Bottom line. Hape mea huu kia i tisisine kakai. Koe mea ia solo uta whakamore taimi ai. He aho ki he wike. He polokalama. Ke tau alfa tamu e māmai kakai. Ke ua e o ware ange pēku ta tupu refonua dia mō mai e kau taki motoro.
O mo loto mo ata mai tuku ki te o ata ko ni stu tone ke ne fa o mo loto. Kai ke pe e fo ko malo wa nga pe e fo ka rea. Ma tu ko ni stu tone me nga complexity o hala fo no fa aplicare. O hange pe tala no fa ta ko ki ai ki he whenga e fo i kau kui ko to hongo fulu. Tala no ko e fe pare ke kau kui to hongo fulu. Na nau whenga ke nau whakamatalai. Elefani te aki ai nau wa si ape. Ai ko nau kui. Ko nau fa pe. Fa tu pe hange mai ai fu tapai ke te ha fu wall ba kai la rewa. Ko elefani te ko hange ha fu wall. Fa tu tau te ringa ko elefani te ko hange ha fu i. Ai nau tala no ai pe mea tatau me perspective en kolo ke. Kau kai hata hai hala. Kai hata hai to pasito. Gai. Gono sai pe ia e piveni ko inga ko ngega lau ke fai no o hake ki foi unu fe te va vea ga o ki pepe tai ni. Ke tai mi ke fa no ke fa fu ho ha ga muy me mea. Nga ke fai te nga we ke ai pe ya o pe kana to. Gono mo gono ko ngai e gure ta ha he ya o tu pe u me ko ya kana to na tala no ave ai na nga hiloto mo ngai me ko ya. E piveni ko taki afe mai mua ki he ripote asika ko inga he go tu ko ripote ni mahu inga apito te talahi nofo atu ai ka rewa ke ko inga he ta i whakama opo pe foke ripote ko ni ka ko ngai ni o mahu inga ke taki foki ki ai tato fite ke taki kamata mai me konga kon he ripote ai pe he ko ngahi me ana e hoko o kune tataki ki whakatau mai o MV Princess Asika. Gina tolu kana na I POLOKALAMA ko o sina da o ki kamata o mai ai ngai kongkonga lalahi ko ia o ripoti. Ko ahoni ke taki almo au ki lere foi konga ko ni e piveni. Io solo. Maho inga au pito ke tawako ai. E ko o flam ke ta to kongkonga o alu titeila. O hinga pe ke tau alfa tape. He tuaki e whakatau e waka. Ka koe ke iro, kai ke awea ka ipe na e whunga veo no whakatau e waka. Ai koe foi konga koe na ko ke whotu o mai. Ka ki whokasi ai, he foi program koe ni. Pata wahe ai, pata toki hiki lewa ke. He ki au ko osanga he kau whamau popo mai foi isi o e wha. Ka mono uho. Ko hinga, e nau whai pehe koe. Kai ki whakapoto. Mo tai tau, tai whakapoto, tai malawa. Ka koe awan ke titeila. He mahu ingai ke iho ka yanga fe o wale pe whatau e waka. Moyanga, mahu inga koe a whenga mai e kau wha mahu ke nau tuhu I mai. E kakai na kau whatau e waka. Moyanga e whunga na nau. Nai kai ke hold, ai interest, ai kakai, at heart. Koi. Na nau ai na ia ngahi mouti. Pane au pe ke te tatoki au pe ke ai whakamau bobo koi lalo. E pehe koe kau whamau. Mea pango koe lao na o mai. Na kai ke o mai aha mawhai ke mau whotu wat ko hai whai. Koi. Koe me koe kau mau mawhai. Ka koe kau mau mawhai pe koe na nau. Whai whatau e waka ko nau tolu pe na nau. Whau e lao. Kai ke ko mahu inga ke tau alu ke ko ngahi ko kakai ta tau pe to asi mai a o fai tu ton mai ke fonua a fe ke tau te whakau te nau whakapoto mo tau te ke nau fua te ke nau taliui ke o fai tu ton pa mana sayang e solo ko ngahi sisi fe unga pe ki foi seksini ko ya te ke hanga pe o ki lau I mai pe ke ngahi kau toki toki highlight te au u mo meni go ya. E ulau e tiki whai palakalafi koe ni koe ngahi mea na e hoko o ne tataki ki whakatau koe waka.
O ia. Ia ku ko ngaki ulau atu pe ki foi konga ko ia ke tau wakai ki ai me kainga. Ko kau taha waka polinsia SCP ko kau taha ia o fai fatongia i he pureanga tonga. Kua lau i tau ai fai fatongia e kau tahani i tonga. Ko mau inasi e kau tahani ko pureanga tonga toko taha pe. Kua tau lahi hono whakalere e kau tahani ai waka ko olo waha. Ko waka fe whalau aki fwa waha amotu o uta koloa mo e pāsese i he waha a tonga tapu hapai wawa o moyongo niwa. Ko e whatongia mahu inga eni pia matu aki fia mau ki e kakai pia mo e tuunga wha ekonomika. I hene pehe rewa na ia e hohaa i he holoa e tuunga olo waha o i kai ngata pe i he ene fu motua ka to e kanoni aki ai whakaholo mui hono tauhi. Tau te fito ki he wha mau mau ai olo waha i hono misi ni me ngahi mea whakauhila. Na ilo i ene tae te unga ke wholau i tahi mo ene ikai malu i he whakaose wafe mawalu o a upe ki he pare mia mo i kau minista e nau ilo ki ai. Ai koe koha ulaki e nā o fo i whamatala ko ia e piveni fo i palakalafi ko ia. Ko ia. Ka pa he usia ko foi mea ko mahu inga ko he ni e solo. Koi. Hono whakamaala mai he mea ko SCP, he ko CP ni. Ko ia. E la ingo ia. Ko shareholder ki ai 100% ko pureanga. Pureanga. Koi. Aia ko paanga ia ai kakai. Ko pureanga ko paanga o nei finance ki ai ka taha ko ni. Ko tong tu au e kakai. Ka pau te ke hoko hifo pe, he uhinga le lei pe pa kongo le lei pe ho. Ke hoko hifo pe, ke anga taimi, anga fe tuku aki, he koe uhinga foke e nau tuku aki, koe tupu anga e whakatamaki i hono whakatau pe e wakapu osi. Koe whihui le wahanga whihui, ai ko kuhinga ko ke hoko hifo ange, he ulawe he foi polokalafa koe ai nau whitu kua ki holo. Ai taimi nei whanau ia e whakaukau, ke whakatau e waka koe asika. Koi. He koe anga whoke tawanga mea koe pehe, ma boton ke whekau e sipingi, ke na o kumi maha waka, ke ne whetonge olo waha. I hene pehere wa pai ke loka ia koe hae waka. Ka na o whai nau tiu diligent ke o mai waka o ne mite nau whe mau. He koe mea koe o koloto koe ke mahino he ni nae. O pau pe ia koe asika. Toki o rewa sipingi ia toki whaka tonu ia i katoa. Nei kai koe interest ia safety i kakai. Koe interest ia he koe stutuni ia e pare mea aho koe ia. Ko uhinga ko ai ko ke lau ki ko pe. He ko konga tahia ko no ko pe uia o manini ia ko foi frarea ko cash unconditional contract. Ko foi fakatau mono pe kesi mono mai ko vaka alu ko na kai pe ke tato fe taula na kai ke tamahin na kai ke te hau ilo ko ke vaka. Kai ko fai nga ai ko me ko uhinga ki ai ko reporti ko ni tene vete a palpare mai fonua moving forward. Kai ki la blau bege. Ki hoko be ko nga hoko. Na as for tu upe he SCP o to donu ke iai ha waka fo o. Ke ne fetongi ai olo waha. I he polokalama tokoni a sea pani. Pena iai a manaki e whakafolau mai e waka fo o ko eni. Aina e te upe ke toi whakahingoa koe olo waha i he wafe mahiwa. Na e tuku ki he SCP i he wafe maono, ke whakatu rewa ha taimi ke nau tokanga, ki he whotunga ke whau ki ai waka whoou. Na e ai e tau tolo i he ngā ue koe ni, ki he tā ai palani ke whau ki ai waka. Pea tau tolo i ai be mohono whou, o i ai amanaki e toki lava o whakafolau mai waka whouni, i he konga whaosi o i wafe hongo fulu. Na e mahino he taimi ko e ni, ko e olo waha, o ki kai keife unga ki he whewholau aki, pea o whakamore paanga foki. Na e whakafuafua,
koe whakamore ki hana toi mono e laka hake i he paangatonga 8 kilo. Na e mātu aki hoha au pito ai paremia to ke tā where severe i he tau toloiko e ni ke whakafolau mai ai waka fo ou me se apani. Ko ia na ane whaia i hatohi i he ahotahawhito tise ma wafe mahiwa ki ambastoa se apani o whakahai e ne mātu aki hoha au pito moloto mamahi. Na e whakaloto lahi iai ai SCP ke kumi ha waka whetongi whakataimi ke ne hoko atu ai whefolau aki kai oua ko whakafolau mai ai waka me se apani. Koe. Ega whi parakawhia koe. Ega whai peisi sia. Nau, ega koe, nani hanga whamagatunga i koe ke whakatau e waka. Koe. Whakatau e waka ke ne whetongi kai oreo ko osmai olo waha. Koe. Sai. Koe whehui uhinga wai Ashika, wai Princess Ashika. Ke tausi o me koe pena e huu me i ke hoko atu. I me hoko pe, Koe. I hoko pe koe ia. I hoko pe ai. I aho a tahawitu. Tahawitu. I he aho tahawitu ma asi wafe mahiwa, na e whakaukau iai e he poate ai SCP, Molot, Talkiti, ha pepa whakotuku. Na e sea i he whakataha koe ni a Mrs. Arisi Taumoe Peau. Na i he whakataha foki ai tare ki ta pure Mr. Tron Tones. Pea kia whai whekau te vita hauki nima koe tare kita. Pea Molot Talkiti koe sekeritari ai kautaha. Na e mahino le rei ke te kinau tolu ko toa pe na i he whakataha koe mea pe e ua e ala whai ki e mavi olo waha. Aia ko hono mono ke te hoko atu pene whawhalau aki peko hano whetongi lewa. Oia. Ase ngai hingoa, Oia. E koe kaupua te ia. So na was mahino pe o unsafe ai MV olo waha. Ko ngā whoke ai whakaikeke o CEO, ai gogo John Sones, Koe. Nani pehe e ia koe polo waha, koe ne taimua pehe au sayang ai MV Ashika i he olo waha, koe ne uhinga anai e foi misini. Kake solo lau i mo pe ko ne ngata anga ko ho joga pata no foi pata tok no pati wiki hopo e marie hono pa usi ai falala ka kai he me ngo ni ko na e whelotoi ko tō arewa ai kautare kita ke uruaki. Fotu ke pure anga o ene afio ke whetongi rewa o atu e tatari a MV olo waha. Ua. Ke whakangofua ai tare kita pure, ke whakatotolo, ki he tokoni whakapaanga, pea o mai ha whakamatala ki he poate, pea, whikatolo. Whakangofua ai tare kita pure, ke ne whakamooni hingoa, pea abe ke he minista paanga, ai tohi ke tok whaosi i he whakataha. Ai ka whikonga i eko, ia? o ko te ko tok hanga whapipiki mai e. Okay. Ai ka hoko atu ai, na e whakalotoi. Ikai, ia aho tahano. Ia aho tahano e bereri wafe mahiwa, na e tutuuni ai e he kabineti. Ia whakataha na e se ai ai paremia. Ke tari ai whakotuu. Ke tukuange ke he minista, ki he whewhananga aki, Mr. Paul Karas, ke ne whakotuu mai hakap. Ke ne whakotuu mai ki he kabineti, ai whakotuu ki he whetongi o MV olo waha. Na ikai ha pepa whakotuu ia ki he kabineti, o whikau aki mo tutu uni kabineti ko ia, o e ahatahaono o e pereri wafe mahiwa. O whihanghanga ia, pe mo e whaunga ngā ue maheni. Na e whakalotoi e Paul Karas ai minista paanga, o te niri a whaalo matoto. Ke ne whakamooni ki ngoa ki ha pepa whakotuu ki he kabineti, o e aho wanoa o e pereri wafe mahiwa. Whikau aki, mo e whakatau mai o MV Princess Asika. Na e whakatu wai e he pepa ko ia,
ke whakakato he potu ngā ue ke whawhananga aki a ngahi ngā ue tāu, whiunga mo whakapoto. Whikauaki mo e whiunga whakatekinikare, mo e tāu ke wholau itahi ai Emmy Princess Asika. Ki tu ai solo ai, tu ai solo hanga whafoke mea. Ke hanga whatonga i te iti, Koi. Ke hanga whatonga, koe fofua taimi o whakarea o Asai Asika, e foi palakalafi koe nai pehe, nai whakalotoi e Mr. Clarus. Koi. Ai Minister Panga. Kene whakamoni hingoa ki he pepa whakotuu ki he kabineti, o e aho anoa o e peleri, whekau aki mo e whakatau mai o e MV Asika. Aho anoa e peleri, o si nominati mai e ai waka ia solo. Kage sio ke he palakalafi olungai, i he aho tahano e peleri, na e tuuni ai e he kabineti. Koi. Tutuni aho tahano, ke oange ki a kalalusi, ke ne whai e whakotuu ki hono whetongi e waka. Aho tahano pe aho anoa. Nai wholau whakakua polokalalusi, ki fisi. E koi waha aho tahano mo aho anoa solo. Ke ne alu o savea, pe ne whaha sivi, whakatekinikare. Ke whatonga e foi manusi koe ni. Koi. Impossible, impractical. Ke whai e tūtūni he aho tahao no, pia nominati mai waka he aho anoa. O ke sio ke foi palpare ma. Te ke lava e hataha tala mai. Pena e anga fe a e nau conclude i he MV Princess Asika. I he aho pe whae nau tūtūni. Ai koe isiu e koe kuhinga mai kia i kau whakamau. Ko hono whakatau koe waka. Ka koe anga hono pā usi ki tau tolu. Os tūtūni i peia he kabineti he aho taha no hiri whakotuu mai me poate. Whe mau ke whetonge waka. Tūtūni i le waia. Na se ai pare mia ke tari ai whakotuu ke tukuange ke he minista whe whanonga aki. Kalalusi. Ke ne whakotuu mai ki he kabineti, ai whakotuu ke whetonge ongo MV Olowaha. Hoko atu ai tamai ne kai peke ia ha pepa whakotuu i he kabineti, o whekau aku mo tūtū ni kabineti ko eni. Whe hanga i mo e whonga ngāwe. E sio ke fwoi manusia. Aho anoa ape. Aho anoa ape. Ka sia ke maari e mea ko ini he Eko kau run peki ange ko tahano ko aho haso. I braji ange ko tahano wa mai wa ko aho. Good. Ai ufa matale ki mo te. O fra ofa ngia. O si pe no tu ni e fis eli he wan wa fe mahi wa e tai fe unga waka. Tau luia. Tau area fa tau e peleri. Sune pe fai fa tau ia. Ko te au ko so e peleri. Aho taha no ko aho tobrelu. Tobrelu. Koi. Aho no aga monite. Monite. Ai ko fai be na tutun kabineti a tobrelu. Tobrelu flight to nak sapat monite hu mai pe po kabineti. Ko MV Asika ke whakatau. So kono whakarea kene whakamoni hingoa na e whakalotoi kalalusi ai Minister Paanga a whalo matoto kene whakamoni hingoa ki he pepa whakotuu ki he kabineti
o e aho anoa o e peleri. Koi. Whekau aki mo e whakatau mai o e MV Princess Asika. Koi. Ko whihu i. Na tutuni whakateknikare osi hono sivi whakapotopoto whakateknikare whiunga ke o mai waka ko nio whakatau. Kai iu tu iau impossible ke tau tui kai. Koi. Koi. Sipa os po ko foi por na ke whaka osi aki na te. Na e whako tu uai i he pepa ko ia ke whakakakato e he potu ngā ue i he whenonga aki. Ai ngahi ngā ue tāu whiunga mo whakapotopoto. Whekau aki mo e whiunga whakateknikare mo e tāu ke wholau i ta. Io, waki nominate mai waka ia. Patoki o mai rewa ke he potu ngā ue ke nā uo. Nā whakakato ngahi pepa. O whakakakato mai. Kai ke peke na o siwi o assess pe o ku siwefi pe o ku foi pe ate mo whakakato mai. He koe mea ia koe solo ko tuku aki iai kai i tau solo vai par bremo. O ku repeat e mea koe ni. I he uho, o te he koe uho, oe uho, oe whakatamaki. O ku ngari wāre ia, koe tae malawa e ki nau tolu o ku mau mawhai. I he taime o nau whakahoko ai ho nau mawhai, pe koe whakahoko ho nau whatongia, ke whai o whakapoto pe a tāu. So ke foi, me e koe ni hoko mai e so, hoko mai. Koe tan whala, kai ke whakapoto pe tāu. Koe ruru tai, kai ke whakapoto pe tāu. Name it. Koe kupoini ka pau he ngai e tau hake uri pōti ke hoko koe ako anga i he whonuani. I kai toi whakalaka e whonuani. Pea ka pau he kai ke tariui e kakaina nau whaitutu ni. Kai ke hoko atu pe he pure anga ene awhio ke whakapare i ki nau tole he ngai tuunga maalunga i whonuani mo whaitutu ne whonuani. Kai ke amanaki e toi iaiha haunga anga e tau wharere e whanua. Koe mea go mahu i ngai koe mea go rota i e solo ke hoko atu e tau talangai ai isiu ai. Kai ke hoko atu ho he mei ospe ki kongo ni he ui taimi ka koe foi fe unu aki ke osi. Toko ka koe whanai. Fotu atu he sipingi ke whetonge waka. Fotu mai he paremia koia nai sea koia. He aho taha o nope. Ke oake mawhai koia kia POLOKALAMA. Whakaloto i rewa POLOKALAMA minista apanga hua pe ia he ospe foi aho wha. Koe waka koe asika. E whakakakato rewa hono whakata. Kai ke koe nau wai whetongi waka. Nau waki o savea. O nau identify mai waka o whi. Koe nia rak identify e waka ia. Ka toki loka i rewa me e koe ke nau toko whatongi ai mai koe waka. Ka ke hoko atu. Kai. Nai ha i he pepa koe. Nai ha i he pepa whakatuu ko e ni. Neonga o kumotu ange ai waka ko e ni i he MV olowaha. Na e matu aki le rei au pito hono tauhi. Na i kai ke mooni eni. O hange pe ko ia e mahino i hano ki i wakai maari pe o e waka. Saka huia ka whakapau. Kai whenmau ke si o whakamamau ke he waka. O hira pe ko lawe ho tapai mata he waka ke o si ilo. Ke o si ilo e koe tuku. Mahari o, hoka. E aho ataha e pereri wafe mahiwa. Na e whakaukau iai e he poate e kautare kita o SCP, mo e sekeritari e kautaha, ha whakamatala e tare kita. Pure Mr. Johnny's. Whikau aki mo e waka whetongi o MV olowaha. Na e ha e whakamatala kua wha ilongai a MV Princess Asika, pia kua whai hono savea tawadaina.
Ko e whakamatala loi eni, ai pehe na e oswai hano savea tawataina, pena i kai hatohi whakamatala e o atu ki he poate, ke poupou i ai whakamatala ko e ni. O pehe na e whakamatala a Mr. Choniz, o pehe o whiunga au pito, mo ngā ue mo fie mau ai SCP. Te alu me loi. Ka koe mea koe solo. Kai tau la to o puke a sonis. E tae ali responsible. Koi. He koe poate, o nau tolu, ke nau whakaukau i whakapoto. Sio o stalamai bea pēna i kai hatohi whakamatala e o atu ki he poate. Koi. E pou i whakamatala koe. Ka hau nei pou e he poate. Hau nei pou e he poate. Ta ia evidence, ta ia data, ta ia certificate, ta ia whainga savea. Hau nei pou e he poate. E poate koe ni, ia i whai whekau. Ia i whulot. Ia i mai whu ombudsman. Hai uhinga, nei kai ke nau ki mani ai ha whakamatala. Ke ne pou i e nau whotu ke whakatau e waka. Hoka tolo. Ai ko hoka tueni i he... Ok. Nai tūtuni loto taha. Nai tūtuni loto taha ai kautare kita. Whakataha mo e pou ai sekeritari ai kautaha. Uloaki. Ke whotu ke pureanga o ene awhio. Ke whakatau mai ai MV Princess Ashika. Ua. Ke tukuange ki he tare kita pure. Ke area mo e pureanga o ene awhio. Pea ke whakafoki mai ki he poate ke tari. Ha tuuni ki he taimi no ki ngā ue ai wakafo o mai SCP, i he whaunga o iloa koe NYPE, pe koe New York Produce Exchange Format. Whika tolu. Ke whakangofua ai tare kita pure, ke wholau ki fisi, o fie mau ke tokoni ki savea mo sivi, pe mau mai ai waka, whamoni whakataha whika ni manoa fitu. Os pēha no tala mai kai ke aha whakamatala ke ne pou. Ko nau loto taha ke whokotu ki he pureanga e ne awhio. Ke whakatau mai waka. Na i kai ke aha whakamatala ke ne pou ai tuunga whalalaanga mo siwe whie waka. O ke pēhe solo. Ki whakakau ane mo ka kai whanua. Kai ke iai ha whakamatala e o atu ki he poate ke pou ai whakotu koe ni, ka nau loto taha ai kautare ki ta, ke whakotu ki he pureanga o ene awhio. Te ke lau ia koe hasolo. Lohi a ki i pe koe kākai ene awhio. Loua. Ia nau ke kau, ke tare ki te pure, ke wholau ki fisi, o whie mau ke tokoni ki he savea. Kai e whekaua ke alu o whakahoko ha savea tau a tāina. Ke whakakakato pia mau mai e waka. Uraki, o hui kai whakapoto ki ha taha ke tuuha ke pia alu toho e paanga e whanua o awe ki ha taha ke alo investi. Kai ke iaha whakamatala pou. Ua, nau lohi a ki a ene awhio, mo e pureanga ene awhio. Koe waka koe MV Ashika, o si wefi. Whakamatala koe o lunga. Na e ihe pepa whakotu koe ni,
Neongo o motu ange ai waka koe ni i MV Olovaha. Na matu aki erei au pito hono tauhi. Pehere wa ka ufuka mau. Na e ikai ke mo oni eni. O hange koia e mahino i hano ki i waka i maari pe o e waka. Koe ku uhinga koe agu e nau mau e loto lahi. Koi. Ke nau lohi aki e ne awhiomo e ne pure anga. Ke whakatau e waka na i te giai ke savea ia. Mo tu aange o hanga e fisia o ti resista e waka koe ni. Ke foi time frame. Fai tutun be a tahao no. Whahua pe pae a tahao. Aho anoa. Whakataharewa. Loto taharewa ai kautare ki tahe aho ataha. Ko hangawe e solo ko hinga ko e whakatamulu koe ngāwe. Ki ha mea o whakawhalala ki ai whonua. Taiminga nei oe kau kakai o totonge nau pasese. Na nau whalala ko e wakai o mahe pure anga. Ki he whewhononga aki a kakai. Hoko tolo me osi. Okay. Ia aho ua tolo e peleri wafe mahiwa, na e whakatahai ai kapineti. Ai na e sea e paremia, o nau whakaukau iai, o nau whakaukau ai, o whakaukau iai ai pepa whakotuu a Mr. Paul Carras, mo o te niri a Fuala Matoto, Minister Paanga. O whikau aki mo e whakatau mai o MV Princess Asika. Ai na e whakaaho ki aho wanoa e peleri wafe mahiwa. Na e whai tutuuni a kabineti i tutuuni whikaua. Whikaua ke tukuange ke eki minister ke whewhalau aki, pia tokoni ki ai a tenseniare mo minister lao, ke na hoko atu ai ngahi area whikau aki mo MV Princess Asika, pia ko uhi ko whakawave ai me ani. Ko e tipo city mo ngahi whia mau whakapaanga ko toa pe ke toki whakaosi. Whakaosi pe pia mo eki minister paanga. Palani FATUFONUA mo e whakamatala. Aia o whakangofua heni ke ne poupoui pe whakawhisingai ai whi whakatau aki koe ni. Pe toki o mai a mui ha whakamatala ke kabineti. Ari e. Ahaua tau. Ia. E sio ke kai ke me he a tahano pe aho anoa aho taha aho tolo. Hoko tange aho wha. Ahaua wha. Wha. I aho wha o e breri wafe mahiwa, na e whakatahai ai minister paanga mo e atenseniare malolo. Aia koia pe foki na e toe sea i he SCP. Mo e sekeritari paanga pe amo Mr. Johnny's. Ko Mr. Carras na e ui ke whakahoko ai whakataha ko e ni, ke area i a tutuuni kabineti o e aho watolo e breri wafe mahiwa. Na e whakapapau iai e Mr. Carras e ala mau mai be ai ngahi tohi whakamatala ko toa be, tau te fito, ke whakamatala whikau aki mo e tuunga whiunga e wakani ke wholau i tahi. I aho ono o me wafe mahiwa, na e ave ai e Mr. Carras ha tohi kua whakailonga i whakavavave. Ki he whakahino lao o whikau aki mo e tohi whakanganga o e area pau ke whakatau ai waka. Na e tariki ai ai whakahino lao i he tohi i he aho fitu o me wafe mahiwa, o whahai ai ai ne hohaa. Ko uhi o te eki ai ke whakahoko e he waa marini mo e taulanga ai poto ngau e whewhalanga aki a hono sivi i o waka. Pea ko uhi ko e kau matao tau whakawholau tahi ki nau tolu ai pureanga o to tonu ke nau whakamooni ki he sivi ko whakahoko e kau wharei. Ai gaho. Maria. Maria so ko alam mai e ai sino ko sio fo ke whekau ake si pingi. Ko si pingi kabineti pe mo e ground law. Koi.
attention yare. Sio, katoa u fai tutuni, ko tanoa ni ko epeleri na fai tutune kapneti ai. Ko men hanga he sino ko ni o identify mai o te gai ke mo fai CV. Te ke ai putunga e marini pe ko sino tawa daina. Ka te hokwa te umari. Koi. E aho fitu o me wafe mahiwa, na e whai ai hatohi e Mr. Karas, ke minister paanga, pe mo e whahino hino lao seniare. Kua mau whakakato ha ngāwe tāu, whiunga mo whakapotopoto ki he tohi whakamatala savea. Kua mau me he potu ngāwe a fisi, pia kua mau fie maarie, o ku mau e he waka, ai tuunga na e fie mau ke iai, i hono tuunga whiunga ke wholau i tahi, pia mo e tuunga whakamisini. Na e gai ke iai, ha tuunga e taha ke pehe ai, o ku whiunga e waka ke wholau i tahi. Na i gai ke whai ha ngāwe tāu, whiunga, mo whakapotopoto e taha, whikau aki mo e waka. Pia i gai ke whai ha savea ki mui mai. Na i gai ke whakatoka ngai, ai whakatokanga na e whai e whahino hino lao se niare, pia hoko atu pe a Mr. Karasia o whakamooni hingoa, ki he alea pau paanga, ta e toi le e ia. Ki he whakatau mai o MB Princess Asika, ma ai pure anga, me he kautaha Peterson Brothers Shipping Company Limited. Marie e solo, Sio koe aha ono me whakatokanga mai whahino hino lao. Ko tohi ana ne whai he aho fitu. O te eki ai, te eki ke whakahoko, he waa marini, mo e taulanga ai potu ngawe whi whanonga aki, ahono siwi i oe waka. Pea koe uhi koe kau matao tau whakafolau tahi ki nau tolo ai pure anga, oku totonu, sio koe whakapotopoto ia. Oku totonu ke nau whakamooni ki he siwi, kua whakahoko he kau wharei. Aia ka pau, ko nau tolu koe na nau wharei, koe ai tui pa mwene kabineti. Nai totonu ke o ate whainga whakamatala evidence me he kau teknikare koe, sai. Tohi atu he aho fitu, whai tohi pe a kalalusi he aho fitu. Aho fitu pe. Ki he minista apaanga, mo e whakahino hino lao, kua mau whakakakato ai ngā ue tāu whiunga whakapotopoto. Whakamatala sa vea, katoa. Kai whakamao popo mahi kau whamau, nae i kai ke iai hatu unga e tahi, ke he ai. Toke, aia koe lohi a ki i koe kuhenga koe. Malahe pe ki ai tama ko kalalusi me he foi position koe minista. Patahapana koe a pure ia he kau taha koni e a poti. O te vahe lahi angeia. Malahe mai pe me he koe aten se diari whaka malo olo. Hau ia ombudsman. Hau e pare mea malo olo, hau ia sea reserve bank. Wate reserve bank. E solo. Osi e nau lohi aki e ne awhio, lohi aki e kakai, lohi aki e whanua. Tā mate ia e kakai tō lahi. Koni nau whanau tō he ahon. O kai e peheku nau puri. Nau whanau tō e ahon. I ngai tu unga, whai tu tōni toi fu o mawhasia ange ai. Tau te fito ki he reserve bank e solo. Mo ua pe ai si ai minista koe, minista paanga. Me he ansiti me whai area. Koe ni au CEO e reserve bank. Mo ua ansiti pe koe ni au CEO e alai. Te ke tala mai ka te au ko ta wako ha mea me he waf mahi waso. Have we learned anything? Te me. Ako mo amanaki ko e tau wholau ki whi. A whonuan. Ko mo amanaki ko e tau wholau ki whi. Ko iai o ko kore atu. Ka kai e whonua. Kore atu.
kau popo e patoa. Me a pango e patoa pe taha wai ne mahu inga ia e pure i le whanua. Sia ke whakamooni ke he area pau. Ai koe, area pau paanga ta e toi re e ia. Ai kui koe cash unconditional contract. Kono whakatonu rea i mea koe. Hangi ia koe whakatau trucks koe he street. Mono mai sili ni mono ate kokeini. Walk away, kai ke tafe ilongaki, kai ke te aha o kaunga koe. Ke koloa ko almo ia. Ta koe mea ngau maari so ai whakamooni hingoa ki he area pau i he ofisi pe o kalalusi, i he ahawalu pe o me. Ahawalu pe o me e whai whakamooni ngā. Os pe hono whakatokanga he whainoino lao. Hoko e pea kalalusi ia whakamooni hingoa. Whakahingoa mooni loi ki he area pau. Kane toi flohi aki, ai minista paanga, ko os whakakakato i umea ko. Pea to tongi kakato ki whatau mai o waka, whatatau ki area pau, o paanga fise ono kiru. Hoko tange hoko tange peho lau he bios. Koi viki whakakati tolu wale. Koi. Nai whai ai whakamooni hingoa ki he area pau, i he ofisi o Mr. Carras, i he ahawalu o me wafe mahiwa. Na ane whekau ki a Mrs. Mone, ki a Miss Mone, ko CEO mo sekretari ki whewhanonga aki, ki whakamooni hingoa mo ia. Na ane whekau foki mo Mr. Chonis, ki ne whakamooni, ai whakamooni hingoa kua whakahoko. Ko totong kakato ki whakatau mai o waka, o whakatatau ki harea pau, ko paanga fisi e ono kiru. Na e whakatuu whakapapau i harea pau, o whakatatau ki whakamooni hingoa kua whai, ki he totong kakato o whakatau o whakafofongai, e he tipo city, paanga fisi, e hiwa mano. Pea koe toenga, paanga fisi e taha, e nima kilu, taha mano, ke totongi i he ahawalu o me wafe mahiwa. Hokotpe. Hokotpe. Okay. Na e whakamahino, i he area pau, o kwhia mau. O tono konga koni ko hoko aduai. Koe. O tuwe pa tua. Koe. Na e whakamahino, i he area pau, o kwhia mau ai pureanga o tonga, ke ne totong kakato ai mahu inga o whakatau ko whai, neongo ai pe koe ha ai tuunga whiunga mo tau, mo e tau mua ngā ue o e waka. Sia, so koe whai konga e koe kai. Kai e whakafoki koe e so. Koe. Koe, mau e whare i he aho fitu o me. Koe. Kai ke pou kai whai no lao. Aho fitu pe o me, whai tohi ai a kalalusia ke minista paanga, o talangai ko os whakakakato kato e umea. Nai whenau. Kai ni kontureti le vai aho walu. Kai ni kontureti aho walu, ke pei kakato he aho walu pe. Koe. Aia nai whakotu whakapapau i he area pau, o whakatatau ki he whakamoni hingoa ko whai, ki he totong kakato e whakatau, o whakafofongai e he deposit. Hiwa mano, pea koe toenga, ke totongia he ahawalo me. Aia deposit i be, hiwa mano he ahawalo me. Kata tonga kakato pe ahawalo me. Koe. Pea toi whakamahino i he area pau, koe whai mea ino ku lolo tosol. Koe. Ta tau ai pe ia, pe koe hae tuunga whiunga mo tau. Ai waka. Kua pau. Ke whakatau. Ke whakatau. He pure ngatonga. Solo.
tau te vare masi. Ta tau ai peia. Kai ke utui, ia ha tangata, yono ata mai le rei, tene whai pehe ki ha ne koloa. Ka pau ko ha taha ko ne whakatau ha mea ki hono whamiri. Kai ke utui, tene whai pehe. Ka ko haa huinga unau whai pehe ai. Ki he koloa ai pure anga, ki he whanonga aki ai kakai e whanua. He ko haia hatu maari o heka he wakatahiso. Ko whahinga uho i goe, ai go kuhinga me kai ka wha mau. Whainga mindset in go, ai go tāno ga agrisi. Whainga mindset in tāno ga e piko po padere si o whinau. Ai si o lalo, ai kalasi o lunga, i kalasi lalo. Ko e waka ai ni ke whaka ke whaia ke whinonga aki. Tohi i mahino ia he area pau, o ku fie mau ai pure anga o tonga ke ne totongi kakato ai mahu i ngā o e whakatau kua whai. Neongo ai pe. Neongo ai pe, pe koe ha ai tuunga whiunga mo tāu. Mo i tau mua ngā ue o e waka. Hia? Ta tau ai pe ia. Aia koe whuwewe nei o mai ene wha ui e taraketi koe rust bucket. E tā ua peke ai ke whai whaka eke eke gogo o taraketi. E tau si ai ke kai goi ke tokai e kaha ai tokai e whunua. Oka tolo ko lau i te lewa ke osi ke ta whakaosi a kia. Koi. Nai area lewa e Mr. Karas ke hene sekeritari ke whakahoko i he FX ai tatau o area pau ki he Peterson Brothers i fisi. Na e whakahoko ai whikau ko ini, pena e toki whakafoki mai area pau mi he Peterson Brothers kua nau os whamoon hingoa ki ai i ahawalu o me wafe mahiwa. Na e area lewa e minister ke whewhanonga aki ai paanga fisi e hiwa mano ke talafi whakatere ka alafi ki fisi. E he potu ngau e paanga i he aho peko ia ko i deposit. Na e area i e Mr. George Peterson o Mr. Tonis ke na liliu a rea pau e aho walu o me wafe mahiwa ke whai ai totongi wha osi o whakatau e waka ko e ni ke toki whakakato ke aho nima o sune wafe mahiwa. Na e area leba i Mr. Karas ke whakahoko ai totongi wha osi o paanga ki he whakatau waka ko ini i he aho nima o sune wafe mahiwa. Hiria e ne mau ai tohi fax machine me Mr. Tonis ko ne o siotonu ke ngahi tohi whakamatala whikau aki mo e waka pia ke totongi e he potunga e paanga ai toinga paanga ki whakatau e waka i he aho nima o sune wafe mahiwa. Na e lolotonga i fis a Mr. Tonis i he taimi ko ini pena ilo lelei pe ki ai a Mr. Karas. Na i kai malawa ke whakahoko ha ngā ue tāu, whiunga o whakapotopoto e kau taha waka Polinisia. Na es mahino pe ki mua koe tau mua ia ke whakalere e kau taha waka Polinisia ai waka whetongi o MV Olowaha koe mau inasi i he SCP koe puri anga tonga toko taha pe. Na i kai pe ke whakahoko... Koia, ne o kakatoi. Kakatoi, okay. O te whoki ko ia ki mo. Koia. Kako ne kakato e so. Sio leo tau sio le vai. Tala mai ka wha mau ko tupu anga. Ko whakatamaki. Ono whatau e waka. A mo sio le ko whunga e na whatau e tau waka. Ko whakailonga e na i tu ni mai ai waka. Na o sia e self-interest ia. Na o sia e interest ia he waka ko e ni. Ai pare mia pe ia. Mo ni kapneti. Na kai whakatokanga i koe nei kai koe whakotu ua tuia e he shipping i hingo e waka. Whotu mai me kapneti e hingo e waka.
Fo tu wat me au te ke fa sabe ke vaka ko ni. To hirewa minister ai lo ya ki minister pa. Ko sai ka da sabe ko ya. Os pe area i pe cash unconditional contract. Contract ta ere e ia. They making a fool out of us and insulting our people. As if like o kwa ya value eta o na o kumi mai me nga o ke fa ka kata ke fe mai ka kai fo. E ke solo ta tu hokon i konga hoko. Ka os mahino pehe fo i whakamatara ko e ai fonga mo time mo intention motivation na whai atu ona whakaukau i mako. It was never about the interest of our nation, of our people. Ka koe mea whakamamahi taha, koe kei kata mai kau mea koni. Nau katai mai ne awhio, katai mai pureanga, katai mai kakai, katai mai hou eiki. And that should not be tolerated. Ka bau tau tui, e tau whakamabo pe whanua ke pure. Ka ko ofa so. Alo pito piveni, whamalola hea tu he lava da polokalama, tato ki hoko atu he wika hau. Ova piveni. Whamaloa atu e kainga, he lava rere tau polokalama koi e FATUFONUA fo ki he wikeni. Ko ilo i pe ku ki maulolo e tau polokalama he ahoni, ka ku mawhenga pe ke o atu, ngahi mea mahu inga koni, na e whaamu, e whafofonga ki lava wau ke ai, o whahatala noa ke he ahoni, whamalola he tuka tiki mōtolo, i ho mo kau mai i he polokalama, ka i te aha taimi ke lawa ke wakai ki ho mo komeni, ka toki whaha wakai ke a mui, ki tau polokalama ko he wika hau. Ka ke, o ku whiwha ausa ke tau polokalama, hano whamanatu atu pe, ai kautaha sponsor ko, yang nau sponsor e tau polokalama, mo manatu i pe ko e whamalola he koange ki a Starik Tupo, pia mo e kautaha ko i South Pacific Loans, o whamalola he atu ki a te motolo Starik Tupo, pia mo South Pacific Loans, ka ki ngalo, ai kautaha finance ko ni o kuna uhanga finance, e ngā polokalama ko ia, o atu ko toa pe, pia me heni i he wike ko toa pe. Ia o whia mau no, o nā ke toi awhi, pia mihe kautaha ko ni South Pacific Loans, Starik Tupo, ia noa balunge au, walu, hiva walu, ko e kautaha finance pe ia o ku tohoni lahi taha ki ho tau kai ngā Pasifiki mo ho tau kai ngā tonga. Whema urewa pa ke taha telefoni no walunge au, walu, hiva walu, o ke rea ke taha kau ngā ue. Pe te ke whima o peke ke rea ka stareki, ko re peka nau tolu ke nau tuense ka stareki tupo, i he noa walunge au, walu, hiva walu. Ko e kautaha ko ia seafood i Heaven Kitchen ona ke toe ona ngalo e te koe kautaha ko ni kautaha eni o pulele pe saitaha e na whanga o teu i koe a mea tokon seafood i Heaven Kitchen i he whika noa ua taha ua fitu waluono hiwano noa ua taha ua fitu waluono hiwano peko whika fitu taha F o Portage Road i loto Otahuhu i Heaven Kitchen. Uki ai, ia whinau, o kuna talitali rea i koe mosilia, ke lawang ki ai, koe wharekai seafood pene o mātua tonga, toko ni nau dolu, o kuna ukau, i he kau sponsor ko ia, o e tau polokalama. E tau ngahi polokalama koe whahauku atu. Koe Page Fashion Store whare wala, i loto nuku alofa whakamalo lahi atu ka tiki modol ka inga, whakatau lahi whau na mowhai, i he teu ko ia o e awha me, ka toa tu ni ke sapat whae ko haha wala ko ke whima, teu ma o ngahi, ngahi whae, mo ngahi ofa ngā lahi opito, ai wala ke alo tori mo whiri ai, i he wharekoloa ko ia, i he Page Fashion Store, ai te kia o peki ai wafitu, tolu ni maono, walu ono, ni ma tolu ono. Whahinga wala pe, te kia o ki ai, tori mo whiri ai, i he wharekoloa ko ia Page Fashion Store, hanga tu ko ia ke tau mo e pea building. Pero whare go whai kia to toki uhila, i loto nuk alofa,
mga wha ko ia hanga ki he marketi pa me TT7 tau me pea he wha ko e pe tu me lewa opposite mai tau me pea telefoni ena ua fitu tolu ni no au ki ai ki he page fashion store ke ngā dai wha malola he te ding motol mo ngawe aki e tau live stream fia mao ha live stream ka whai ngā kātoa ngā putu mari whai aho pe ko e hawhai ngā mea pe te maulawa le pe o au ato whai tai live ke sio mai ki ai ho family me ha feitu pe mamani te maulawa pe o whakahoko ia maau i Nusilani maulawa whai ai ngai whai tāko ni i ha feitu pe Nusilani telefoni mai ke tau tala noa ki ai i hawhai ngā whetu pe te maulawa toko ni atu kako i Australia te ngalawa te tutakia tesi o ku wai ne live stream iai te ne lava pe o whahoko atu ia maau ka pau kua hao whai ngā whia mau i Australia ko e noa wha, ua noa hiva fit wha nima whata noa wha, ua noa hiva fit wha nima whata te phone begi ai te toko atu e mahu i ngā ha whai ngā whetu pe Australia te ne lava o toko ni atu kia te koe pe me ai ka inu silani telefoni mai he fika kona noa ua taha ua noa nima noa ono noa fitu pe a te alo atu rewa ki ai o whaitai ho kātoa ko ia malo o pito mo mea mai ko hoko ataha mini te ua miheni e o atu rewa e polokalama ko ia whawhango sai o ne pa mo whaifika au sare swaka ka mo mea